amabombe bamaze iminsi batera ntihishe abaturage za Mushaki, wabonye itangazo amabombe bamaze iminsi batera ntihishe abaturage za Rugari, amabombe bamaze iminsi batera ntihishe abaturage mu Rwanda. ntibafatanya na FDLR, urumva ntibafatanya n'abacanshuro bagiye. umva impamvu Sadek idashaka kuva hariya, hari ibintu itsimbye, cyangwa se tuvuge ko ari uburyo yabuze. never. ifite imbunda, aha yego, ifite ibikoresho, harimo n'indege amakuru mutari muzi za helikopteri, yanze kubisiga. urumva noneho babitsimbye mu bigo byabo, bari kwicara bakareba uburyo bazasiga biriya bikoresho bari bafite nako. bagashyira iki akadomo. impamvu ndayumvise, ni ukuvuga ngo bariya ni imfungwa z'intambara kugeza amagingo aya ngaya, barinangira ariko ku butaka butari ubwabo. buriya hari operation niyo yaba ari cyo kiganiro yonyine, amakuru mutari muzi, icyo bita amakuru mutari muzi. uwo bita perezida Ramaphosa, perezida Ndayishimiye, perezida Tshisekedi na former president bita Jakaya Kikwete Murisho, barakugendeye muri uku kwezi kwa 12. amakuru mutigeze mumenya, mwumve na resistance iri mu mujyi wa Goma ku ngabo za Sadek zirimo za Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi. kubera iki Ramaphosa ari we urimo guhaguruka cyane, Tanzania ntivuge, Malawi ntivuge, no kwishyanuka, no gushyanuka. oya ntago ari ugushyanuka. ni iki? Ramaphosa afite ikibazo kimeze gutya, ingabo ze ziri hariya, yazihaye ibikoresho, zimwe zaranapfuye, aragira gutya ati jewe ibyo najemo bitarakemuka, mu nkubite ibyanjye cyangwa se mu mpindu udukoresho twanjye ncomoka nigendera. umva rero suko bimeze. bariya bagabo baragiye bahurira muri South Africa. Tshisekedi kwicara avuga ngo azatera u Rwanda, ntugire ngo byari kubusa. afite abajyanama 3, yari afite icyo yizeye. wa 4 aragiye, hari Afurika y'Epfo, Jakaya Murisho Kikwete wahoze ari perezida wa Tanzania, Ndayishimiye no bitaga perezida Biden. bariya baragiye baramubwira bati ka Rwanda wagatera, kariya ntikarimo itamira, ugashyira mu itamu ukavugiriza, nugo ugashyira mu itamu kunyuguza neza neza, aranayafite manini. urumva bigezaho bagenda bapanga byanga, akamubwira ati tegereza, hari igihe uzabikorera niki. muri uku kwezi kwa 12 ubwo byari bikomeye ruguru ahangaha, oya ni muri uku kwezi kwa mbere je pense, perezida Tshisekedi akorera anniversaire muri South Africa n'iryari, si muri uku kwezi kwa mbere, muri uku kwezi kwa mbere mo hagati. urumva kwibanga rikomeye, baragenda bahurira muri South Africa. boss bamaze guhurirayo barapanga barangije baravuga bati rero murabona yuko M23 yamaze gufata Minova, yamaze gufata uduce twose tumeze gutya. urumva yego
barangije baravuga bati reka dupange itariki tuzatereraho u Rwanda, tunasetinga igikoresho, dusetinga igikoresho, mwohereza ibikoresho byabo byabibonye bisetinze fresh, bya bidege burya twafataga amashusho byabaga bizanye icyo bita imbunda. Imana nakubwiye ngo Imana ikunda abanyarwanda cyane, bibaho. Ngewe ndakubwira, bigeze aho bahamagaza abahagarariye ingabo hano i Goma. Inama yabereye hehe? Hariya hepfo kuri Serena Hotel, iruhande rwaho hari ikigo cya Monisco. Naranahageze ejo bundi, bazana abagabo b'ingabo na Monisco, ari uwa SADC, uwa FRDC, uwa FDLR, urumva uyu Omega wapfuye, bazana Nacira umwami yarapfuye nawe yararimo, n'u Burundi, baricara bapanga neza igihe bazaterera u Rwanda. barabisetinga, ihanganire, barasetinga, natwe tuba twakuruye amakuru we. Barangije baravuga bati igihe u Rwanda rwaba rufite konji abantu bahuze niryare. abanyumvira bapanga tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri, umunsi w'intwari. bato bazaba bari muri konje, bamwe bazaba bari mu biganiro. Mu Rwanda bakunda kugira ibiganiro mu nk'ibi ngibi, iki byose naho tuzabafatiranya. Umva nakubwiye ngo Imana ikunda iki? U Rwanda. bapanga aho bazanyura, bapanga aho bazarasa, bapanga aho bazagira gute, aho bazagira gute. Ni operation hano barimo kumamagara, mwe mumbabariye mbanza nivugire operation. Ese narayibasezeranyije nabwo ati ndaza kuyibyukiraho. Waravuze ko uzayikoramo documentaire. Oya, byanze. Documentaire yatinda. Noneho baranoganya baravuga ati tariki ya mbere gahunda ni gahunda. Umva, barapanga bazana ibikoresho, bagira gute. Buriya SADC ifite ikintu yicaranye, yatinye guhaguruka. Ifite ikintu yicariye yatinye guhaguruka ngo kitagwa. Arewe, SADC imena ibikoresho, Kongo imena ibikoresho. Abitegereza neza barebye ku kibuga cy'indege ibikoresho bihari. Yego, biriya bikoresho byari byo kurasa M23. Never. gusa Eda nayo bari kuyikorezaho. Oya, kuyikorezaho, ibyo kuyikorezaho byo byari bihari. Urumva? Barangije basetinga yuko amabombe bazabanza bagatwika umujyi wa Rubavu, barangiza gutwika umujyi wa Rubavu bagakurikizaho wa Musanze. Bari biteze kugera Ruhengeri neza neza. Yego. Ukuntu bapanze rero urugamba. Urugamba rwari kugira icyo bita infantry. Ingabo zirwanira ku butaka. Bari bamaze gupanga FDLR. Yuko ari izajya imbere, uko ngo izabiri gutaha iwabo. Hagira n'uvuga bakavuga bati n'abanyarwanda bari kwitahira. Yego. Bakurikizaho kusho yo gutanga umusahada abasirikari b'u Burundi. Bakurikizaho indi kusha SADC izabiri kurasa bya bibunda biremereye. Iti twe tuzabajya inyuma. Abacancuro aho ngaho. Bapanga ko umujyi wa Rubavu bazawurashisha indege. Ndaza kubwira naho ziri, ntago zagiye, ziri mu mujyi wa Goma. Ziracyahari. Iraso koye 25 nabonye. Kada. Kare ibyo byasukoye ibyihorere. Urumva?
barangije baragupangira ye, barapanga. Ni ukuvuga ngo Afurika y'Epfo ifite hariyamo ibikoresho birimo n'indege 8 za helicopter. Niba mwibuka indege 3 zagiye kurasa M23 muri biriya bice by'epfo ya za Mugunga, ni indege urasa, warasa ikaba ifite antimisile nayo yohereza igisasu nikiyikoreho. 3 bazirasheho zijugunye ibintu. Zaciraga imiriro. Izo ndege Afurika y'Epfo izifite hano. Bari baramaze kwitegura n'ibibunda n'ibiki byose, none bapanga yuko nibamara gusenya Rubavu bazahita binjira, asigiye batangire basenye na Musanze, bahite binjira. Urumva icyerekezo cyari hehe? Kigali. Mu nama yo muri Afurika y'Epfo hagiye habera amanama menshi y'abantu barwanya u Rwanda, barimo na Kayumba Nyamwasa. Amugabo ejo numvise ikiganiro amateleviziyo yamuhaye amajambo hose. Umvise ikiganiro yakoze ejo. Ewa, abavuye i Burayi, abavuye muri Amerika, abavuye hehe, bose bahurira muri Afurika y'Epfo bapanga urugamba. Bati sasa reka tukwereke gahunda barayipanga. Nyamwasa kusaziye mu bana batarabawe, kuburi abona azafata iki gihugu. Ariko se turatuntu numvishe yivugisha, bora hari ikintu twaba. Oya, nese kuvuga ngo namubonyerega kuri televiziyo yitwa ngo kira buretse gatoya, buretse ndabisa abantu barimo barampamagara bihangane turaza kuba ijambo, kuko amakuru twayakurikiranyije. Numva nta bintu byinshi amakuru twayakurikiranye, kandi wibaza se Kayumba Nyamwasa kuba muri iki gihe arimo guhabwa ijambo. Kuba arimo guhabwa ijambo mu by'ukuri ni iki? Ari kumwifashisha rwose. Afurika y'Epfo ako handi ni haba aba muri Afurika y'Epfo. Nanjye nkayoberwa. Urumva barangije rero twikomereza operation yacu, bamara gusetinga n'iki byose. Ubwo bategereje tariki zingahe? 2 ya mbere. Baza gutungurwa nayo mu 23 bazi ko itashobora gukandagira mu mujyi wa Goma. Batungurwa none mbere ya tariki bateye bamanutse, ibintu birabacanga. Ako bari barasetinze, gusetinga bari barasetinze, ariko ntabwo bari barabisetinze byose. Ego ntabwo bari barabisetinze byose. Noneho bigeze aho M23 ibira kumanukiye. Ntimanutse, ndavuga ati karabaye, ati bo noneho ko manza wa mupango wacu ugiye gupfa. Hari umuntu tubwiye ngo abatamenyereye umwotsi w'imbunda barwara grippe. Nibyo. Nareze ko ndi no kubeshya ariko. Oya, ndamwizeye kuko abifitemo ubuhanga. Ngo burya ngo umwotsi w'imbunda ngutera n'icyaka. Oya, uzi kuntu cyanyishe cyagiye. Azwi ariyo mpamvu usigaye kunywa amazi menshi. Cyari kimereye nabi. Urumva? Ikirere kiba cyahumaye. Sorry. Noneho bahura n'umwaku M23 yo iratera. Imaze gutera babura amahitamo. Batiki tariki ya mbere ariko rero itera batiteguye ngo bakore extended. Bayikoze muki? Bayikoze huti. Bati dukoresha utwo twe twiteguye n'ubundi dupfe gukora gutya nta kundi. Urumva? Sorry. None ikintu bakoze ni iki muvandi? Kiryagiye ko ari ugushotora u Rwanda rwo rurabihorera. Avuga ati mufite muri kurwana nubwo muri kuturasaho, ariko bigaragara wenda yuko ari bo muri kurasa akarenga kajya hehe? Mu Rwanda. Ko sayebwiye ko ayo makuru u Rwanda rutari ruyafite, ko nzi ko intelligence yabo na iteye ubwoba ari bayafite. Ewa, dore nguko uko
imipangu yo gutera u Rwanda yari yubatse. M23 yo kabyara irabafatirana ntabwo yabafatiranye kuko yo wenda ntabwo yari nabizi. Umva yarabafatiranye bataritegura gahunda zabo. Urumva bo bagiye muri gahunda zabo zo gutera Goma. Baburizamo umugambi. Uvuga ngo umugambi wa Goma nabo ubwabo batari babizi. Umugambi wo gufata Goma waburijemo umugambi wo gutera u Rwanda. Wo gutera u Rwanda. M23 murakabyara. Siko badutabaye wa. Noneho umva rero impamvu South Africa, Malawi, Tanzania badashaka kuva muri Goma. Bya bikoresho byose biracyahari bari barateganyirije gutera u Rwanda. Byose biracyahari. Barashaka kubicyura. Ntabwo M23 irinjira mu bigo byabo. Kuko barabifite. Kandi bari cene ya urinzi. Bafite helicopter 8 z'indwanya. Bari kwicara bakareba uburyo bari busige biriya bikoresho byabaye iki ihurizo. Hanyuma se baramutse bemeye kumanika amaboko bati turatashye, ntabwo byakunda. Kumanika amaboko nta kintu na kimwe bakuye hariya. Nibyo byakunda. Ntabwo byakunda, nabo ntabwo babyemera. Gutese ntabwo kandi bashaka kubitwara. Bashaka kubitwara. Ngicyo ahubwo ikintu ahantu ibintu bigiye kugoranira. Ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze. Bo bashaka gutwara ibyo bikoresho. Abandi M23 ikababwira iti ibyo biri mu bisigo. Mwebwe muri indwanye ntabwo muri MONUSCO, ntabwo muri ingabo z'abibumbye. Ubwo butumwa muvuga bw'iyo sadeke yanyu ntabwo tuzi. Ukuvuga ngo bo na FARDC nta hantu bataniye. Naho batandukaniye na FDLR byose. Na FDLR na Wazalendo ni bamwe. Ubwo abandi nabo ubwo President Ramaphosa nawe ntari kwiyumvisha ukuntu biriya bikoresho byose bizasigara muri Goma. Perezida Suluhu ntari kwiyumvisha uburyo biriya bikoresho byose bizasigara muri Goma. Kugeza uyu munsi M23 kugira ngo irekure biriya bikoresho bigende ntabwo bishoboka. Ikindi cya kabiri basabye inzira ngo indege ziza zivugwe ku kibuga cy'indege cya Goma. Yego. Ngo zibatware. Abandi barababwira ati no, itwe tuyobora ikibuga cy'indege, ntabwo byashoboka. Bo rero iyo proposition basaba ntago bayisaba nko kugira ngo Sadek igende. Bari kuyisaba nko kugira ngo batware inkomere n'abapfuye. Kugeza uyu munsi uko byagenda kose abasirikari ba Sadek ubona hariya muri Goma uko byagenda kose nongere mbisubiremo, nta kintu na kimwe uretse umwenda bambaye bazakura hariya. Ariko ibindi biri kubageraho nkuko bisanzwe byo kubafasha nk'ibiryo n'ibiki byose byo birabagiraho ubutabazi bw'ibanze. Byo biri kubageraho. Ndi kuvuga ibikoresho bifashisha birimo ibijyanye na basic need, byo biri kubageraho nta kibazo aho bari bivuye. Amayinga nazo babayobate bafite amastoke bahashye iwabo hariya mu bigo byabo. Nashira rero azumva uburibwe bw'inzara bataha iwabo babite bagende. Uko bitorogeze buriya rero kaza nkubwire aba basirikari ba Sadek ntago borohewe. Nongere mbikubwire ntabwo borohewe.
wantiza kamera nkabagiramo nk'ababazwa bameze. ariko abarundi bazi gusoma ikirere papaya yawe bangwa papaya nyabwenge barana abanyabwenge bararebye babona mu 23 imaze gufata isaki barangije baravuga bati aterekada ibi ntibyavamo bafata ubwato barigendera.